traktore, auta su na ovu poljanu, ovdje u ovu žicu krenuti. A nas, ljude, mladiće, djecu, žene su odveli u logor u Odžaka. Pokupili su žene i djecu, znači pod djecom smatram mlađe 5, 6 ili do 10 godina, ovi su 13, 14 i 15 djeca bili su u logoru. Ovi, znači manje djeca su bile sa majkama, oni su kasnije vraćeni u Novi Grad i tu je ih čuvala vojna policija Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske i oni su bili kao u nekom rezervatu zatvoreni u 3-4 kuće. I tu su ih ovi čuvali i tu je bilo zlostavljanje. Znači, tu su počele sve golgote žena koje su i djevojčice koje su silovane. Znao, reci, ono što si dočekala od Hrvata kaže, nemoj kriti. Kaži kako su vas mučili, kako su skidali vas nagoma. Ja sam to čula da ste vi skidani nagoma. I mučili vas, djecu od vas odstranjivali, tvoje dijete bacali po krevetu. Nisu ti dali pridoći dijetu. Ko kaži čovjek? Sestru sam siloval. Snaje sam od brata siloval. I eto, preživili smo ono što ono kažu niko nije u životu preživio. Krila sam svoju jednu snagu sa dvoje djece. Pa sam joj davala sve svoje ovako aljne da oblači, pa maramu da pomotava, pa da se maže, da se gari, da sam ne vidi da je to mlada žena. Tiče i silovanja bilo gdje, znači i ubijanje ovdje, sva sreća nije toga bilo. Znaš, kad su upali u stan, ja sam bila sa svojim dijetom, šta je to, imao 5 mjeseci. I upala su u stan njih 4. Naredili su nam, sve su pozatvarali, vrata i prozore, sve su živo pozatvarali. I nama su naredili da se moramo se skidati ili će nam pobiti djecu. I kad su došli do mog maluga, kaže ili ćeš tu uraditi ili će dijete zaklati. Ja sam nakazala, evo vrata od mene, što ćete sam da mi dijete ostane, da mi dijete preživi. Međutim, on su ne kaže, njegova je krv slađa. Ja sam onda, nisam imala drugog, nisam imala drugog načina da bi ja to izbjegla, sam to morala. Uzeli su od majke dijete od 13 godina i odveli su, mater je vrištala, svi smo vrištali, nas je bilo tu kako 10 i 20 možda žena i djece. I odveli je neđe i tamo silovali. Za svaki zločin mora biti onaj tko je žrtva i mora biti onaj tko izvršava. Međutim, da li svi znaju za to? Ja tvrdim, evo i kod nas nešto toga što se dešava, hvala Bogu, nije mnogo se dešava. Nismo znali. I oni su sve znali šta se dešava, ali oni su živjeli kao da to sve normalno. Nije to sve bilo normalno. I žene su dolazile svakakve kod nja i u bolnicu. I znali su da šta se dešava i sve, ali oni na to nisu reagovali. Oni su to krivi, to su sve Hrvati krivi, oni su nas to uradili. I to su nam napravili. Sutredan oko 10 sati on su njega doveli. Krvavu, naku izmrcvari, to možeš reći sve, da smo mi svi plakali opet ponovu i... Ovo je ulaz u taj logor. To je bila osnovna škola, nekad u Odžaku, a tu su mene i moje mještane. Sela Donje Dubice, Novog Grada, susjedno srpsko selo, Trnjak i Lipik. Poslije prelaska Hrvatske vojske iz Republike Hrvatske, takozvani Zenge, oni su nas okupirali i pohvatali. Međutim, oni su nas tu zatvorili. Poslije su tek nastale ružne stvari, mučenja. Čak su neki ljudi odvedeni, još se ne zna za njih, u nepoznatom pravcu i do današnjeg dana nisu se pojavili.
a neki su tu Brunta ubili na licu mjesta, kao Dervenić Rade, Dervenić Svetozar. To je nešto najružnije što se može u životu da se desi. I to me najviše boli. I to ćemo ostati dok sam ja živa. Akcija Koridor je organizovana u julu 1992. godine, posebno zbog toga što smo imali informacije da se veliki broj Srba nalazi i muči u logoru u Odžaku. Bilo je ukupno 1294 logoraša, od toga 864 logoraša su muškarci i djeca raznih godina, od toga su 302 žene i 104 djece. To je najgore bila poslije vriskati djeci, to plača. I smiješ pridući, i smiješ dući. I ništa. To je bila katastrofa. Niče nisam mogla ni izaći, ni izbjeći, ni toga vikat. Ništa, jednostavno predaje se ono što te čekaju. Nismo drugog izbora. I svi borci iz moje brigade su imali poseban motiv da se ide pomoći osloboditi napaćeni narod koji se nalazio u logoru u Odžaku. Kako su tukli djecu? Darali su djecu stubom od željezni stup, glavom su darali. I djeca. I ta jauk i ta... I to se nikad ne mere zaboraviti. Bile su veoma jake snage Hrvatske regularne vojske, 153. Riječka, 101. i 101. Bosansko-Brodska i 102. Odžačka brigada Hrvatskog vijeća odbrane. Uz to imali su ogromne interventne snage iz zapadne Hercegovine i imali su svakog vikenda interventne brigade Hrvata koji su dolazili autobusima iz Švajcarske i drugih zemalja za pomoć braći u Posavini. Bilo stravičnih mučenja gdje su evidentirani ti oko 132 metode, znači mučenja ljudi, raznih vrsta mučenja. Zajedno sa sobom su povlačili i sve logoraše i neposredno pred sam upad naš na prednji kraj, odnosno izbijanje na rijeku Savu, mogli smo sa brda u Brusnici vidjeti da izvoze nekoliko autobusa logoraše iz logora u Odžaku. Sad ćemo pokazati od jednog načina mučenja kako su ustaše mučile Srbe u ovome zloglasnom logoru u Odžaku. Evo vidite, to su napravili, to je bilo još okovano, to je igrom slučaja ostalo ovdje kao dokazni materijal. Ovdje udaraju čovjeka i on mora da kleči na šljunku golim koljenima, a glavu mu izbace ovdje gore. I onda ga udaraju palcama, palijama po glavi, po ušima, da mu uši nateknu volike. Kad uši nateknu tolike, onda ih izvedu i tu su vršili kupanje i osvještenje, da ih osvijeste ga sa onim topovima vatrogasni, onaj top. Kad uzme čovjeka, baci ga po 10-15 metara taj mlaz vode. To je igrom slučaja ostalo, to možete da snimite posebno, malo i oštetno.